Wena je Dubai wano dozi wano. Omukazi eyantolose eyantwala. Waidi bajja batole n'abaana yakoba ati da onkolere. Olijja akola mulimo guti watukere nga byakujja ku street. Najanga leero najja ku street okombone biki bye bakolako nabibona nga tibisobola. Enkera wako nalumuka ngati mowaire kuna. Ono yakutwale Dubai. Tiyakubukinga kuva Uganda. Yabukinga from Uganda. Ngayana unakulo na traveling na lutegira. Ngali kwenda kujja kutunda kabuzi. Business na iri mofu nambo bagaba kiralo Dubai. Egaba kiralo kityanze ati ngati bisobola. Ebyo kusika omusaada anti. Okusoka obusokenga nataire ku face yange ngati sesent. Ngoyinza okuboti ndi mujasi. Eza basada baida buidenga eza kumusika mwene yeta ngide kugula. Ba kuogereza. Ika olinga niwo boli kukwana. Na niwo ino okwana byentamanira. So otukeyo. Mwentuke eyo nti najjayo kulala ngayi wembona abasika nganseka buseke abandi nga baliranga obona aliro otegera nti muyaka kati nze nganseka buseke kuba nganze ebindiza bindi ino kinebi toka yo twakola ku sente tiamu wakuda ine ekikumi ne wambona muka okolo abana bakolobwa malayi Dubai bayimera ku ngudo kwe baba Mungudo kisinzira bosi kyakutwaira eri yabandi be batwala mu bifo ebitegeerekeka nga ajja kutwala mu mabala agaba nene aye bine byabana ebyokuba mu musana nze Sumaya bibali bantwalire munze ebyo tibisobola wayo sobola bya mbala bya muziki kukuba kunwa mwenge gwanga kwetamirira nkubinchini mfunie mwatera na mana afuna gwa mubala ngero luna ku bosi wangampa kusinzira percentage wemba ntonzo mbala wali okola mulimo ki mubala kuwereza mwe ben dinti wali mukalyo kingoche na machina era nganga kinera baloza batini mukalyo kira nga nishove bona bala yali egemako to obwa malaya bwa koleme Dubai tibusobolera irala wena nena byensobola ne byentasobola nkwano omusaada idankuwe nakukoba ati ndi kukinira ku mitano otikale kuba bali kwesunga okuyiba ekisawo kyo ide nakyo ekitegera engumi itano de bayima kadai era ngumi itano edawano ndikogerera ku dawano akoba ati ngumi itano waikiriza wa mtu alere yata wala akasawo ere yabayo omukebezi bamweta mukebezi yaida yakebera yakasikula yati yatola musente yakuiba iwe obeno oli mu bugulu ere nga bali kukola ki bali kusokola kitegera eri ababifuniemu babifuna mwino anti era wabana be bafunira mu kuba kati bayinza okukuba bajeta black ayinza okuboole black oba bukaira abiri olistegera kati bosi waba yakutwala nga yakoba ati olina asasula bukaira abiri dibadi weireyo kati myabotandika akola dino so wamala wajja mubala era ni bosi wange yavaayo nga mu Cameroon musaada mu Cameroon wati bweti yali nga mukolera nawe benafunayo wa musaada wundi nga munagana era nga nva wakana ewuwe najja kubala okola oyo niwo wa mukwana bani yakukwana ayo ne yankwana luli mikiro mwako za luzungu otegera Sumaya obo olukwana olukwana moti bakozesa bingi ni mwene yena taidi luzungu nzo yanko I love you yes I love you too akirako okusaba buti bakabatya nga I want something yo ira motya I'll give you anti akazitotandika ngalo kubitangana anti era mbantegera niwo batokyogeire obonanga lo bitangana diti nga otegera nka baby wigo bogezi yabigere esero Osmayo oli musiru ani diploma njirina mu busiru buto yo omunagana mwereka mutya nkali muleka kali bwe munandi na lubutolu yakuwenda eyenda waira nayo I'm pregnant kutiona kulwaso okukuba nayo munagana mbe oyo twedatinga mama libanga ki tweyamala emyezi nga 8 nga ojawo nga njawuwe wapangisa ka ku petition lwaki tuwetayira ino bipopira mwana iwe nze nekitwe tuti oba ni wano waliwo space tuli tuti nze nebitwe timwereka titwereka kitwe kiwooma mama nyabo owomerwa kitwe ndawulo kyeriwo ate era nti nze soka musayi muna ekitwe
timala gabirya nga tikoze no kwambala aliwo mbenze ndoza ati nebirala abakazi bakamu the same waba wenda wulo empome bayandawulo kwani kuyiwe kumusada mwembi Sumaya empome bayanda obo ina ku bintu mwana iwenze ekitwe tibo kaenda kikonsi enkayenda ode wengerera mujjana okakasa tina bijjana bakati jana nelimu ebyamasa no byabyo jana ogifunire konsi ayo kyokaenda era kiboneka njendi ngamba iretedi so oyo yakuwa olubuto olubuto luno lwenina okizula nga olubuto Dubai nakizula nga ndize we ate bibijjo kumusezi kwani ngoize miezi esatu lola stromusada anine kulubuto ali kuidakuza aidi ebintu byange byenende ebimpesa olimangira omwana banavita mbwaye lulimu abula ekiko bati munesiga ate likulubona olubuto olw'emyezi esatu lona mbu myezi esatu Sumaya kale tubivueku nitufaye yes I'm pregnant you're pregnant ontwaindo yegomba okubona ko oyo muntu nsolo rubira mwoyo ye tulisiza ku bom oti kyosokera kukwekebeza ngoli mulamu metwabirya lwaki tokowa bintu ebyo kibi kunomera ino ebintu tibikoweeka kyeninza okukoba tuwa abantu abakazi abakoba ati ife twawanika twasetolinga iolwatulinakweyongera kugukuma fe n'abatuzaala bene tibabikoowangako bibaawo titweyendera so Dubai wamalayo ibanga ki mwaka mulala n'emyezi lwaki wamalayo emyaka ebiri contract atuliyomerayo musaada wange yankoba ati engeri gye ndi olubuto ndire oba yafunayo bantu bajja kukwenda byona bibaamu aye yakola ki yangulirako eya tiketi nayo ngenda ino junior wange akazi abayaye otiwajja kumwiba akiro gitawulira lusoka okazi nga ajja okwiba akuwaana mwenda ino junior akobanga otirasooka enseno kiki wamulaga ekyendawulo ku mukazi omusoga ekyendawulo ku mukazi omusoga kunyola kiwato nakuleekaana mu buliri ekyo kyo tuli talented ku kyabasoga batwidi kunyola wato n'okuleekaana mu buliri netwaba neibugumu bambi ni Sumaya Ntuyo mwene Fujo abasinga bamwidinga Violence Queen omukowumbu yakoowa ali wanaba yikunkoberaku ebintu bingi andasenga abasada bamwenda ino andala abensi edindi akuyayindaku omunaganira yamuga n'olubuto abaire kunkobera abakazi abasoga benda ku kiwato wato n'okuleekaana mubidiini ebyo ekiwato oba kuyakulesuuta okukola ki okufumba byaya kale oba obugundi obudikisi obwo bwetwongeramu oba obwongeraku obwagazi ku muntu nga kale niwe obanga tokola bulungi nga owulira nga omwana sitiriyo naawo arange era weno kidimule nze nankyeidiko era nekisinga kunendesa abasaada abo bobona kiwato nabudigisi bwoyongeramu bonko kulekaana era bose baitono baya iwamu ndisobola okubita namuuko mtu yawumerwa yakuwa akasente babonanga kale niwe abatakuwairaye nga okuwuliriramu emirembe bontu butono ebyemukola ebindi ebyekiralo tomala noti abako twakimukoleire bino abewe noba okikola nga okyeyendeire obudigisa abakazi bomukola buli mukazi abukola oba buli buli omu yatendekebwa bubwenze gwobona senga wange akaliwo kagwe yafa atuma aliwo
yatutendeka ifenga ife abaana babe ezirayenda ku musaayi gwa buto kiyira ntuuyo agalamire wana ekasolo naleka muwala watyo nkizirawo kayife nifo tubikola nakutenduka kunakulekawo aye zalo zako nate fesenga ife bambia tutendeka senga waife awangale ya ge muri mutie imwe abandi kali ulikuwa wa media ndiye sidi usigira sumaya tujira tukubona kuva mu buto nga okina ne mu bukulo jango okina amachina kugalimira abantu olina engeri none nya mwenkende yasikiriza ata krisimbo n'abasada abandi batamubikemu bina bikolo byo amachina ganago okukina agatandikirawa nganka asoma era nkuze ndi mulekwa muzeyi wange obwine wagalamire nazalibwa mukazi mwavu era ebyo talent n'ensomesa guno omugulu ogubona we gwaleewa okuva kuno paka kuno tigwaleewera bwerere nze nga natandisa okulumuka niwo ovuga emotoka kodi mumalayo bisatu ineka bisupidi kikome kinana mukwano tonsooka kubukoyo walumukanga ino nalumukanga ino n'okukina n'akapiira okubaka nayo talent yange jeni ate amachina amachina gendi kukobera nga nakinie envaawo ne baafu y'essente okina makiti nakinanga era masoga era twayembanga ene mbadde okwisomero nga twemba masoga kati ate wenayingiramu ekidongo n'ataamu n'aga ebidongo kati kyakola ki kyabanga kigemagana bulungi kigemayo okinaga kwefumita ti kwefumita oterabona ga kwefumita nti okubyo otyo amasoga watabika mwaga ebidongo nga gakwefumita okina makinaki gona agabaawo nkina kusinziira ku ndongo eba eri kuba okitegeeye babapangisa ku mikolo mbenze nga kale niwe nga wenja ku mukolo gwa muntu ng'oba kyali wange najja n'asanusaamu okwawo waawo kayi yabaayo owundi akukoba ati namboyidde kuzeene wange onsanukizeeku eyo ng'okina era nkinagende nkina masoga njawali dijja nayogera naye namukubamu nanteeramu kuku okemba kati genenda olina ebisoko byoyongera wabona nga niwo batoli wakuditoolayo okola kikukakataku wakwa lwaditoolayo okitegeera kati nina mukwano gwange rest yafumbirwa muzungu yajja yaba n'omukolo eidinda eyo yandeta ngera mainire ekiri kundeta kusanusa abantu be kwali kwa abazungu bangi nasanusa navaayo ne $10 navaayo ne $10 era nasanuka zeena lwati wagufuula mulimu nga amachina amasoga gali mu sente n'ofuna kagulupu k'abaana babana ne bakweyongerako ne mutandika kukiriranga abantu ku mikolo kuba nkubona okina bulungi obanga okirina tikyetaaga kapito kaita ofuna beeno ne mwekolamu awo mulimu nga ojja ku social media mukubera abantu mutifa tukinira ku mikolo ng'abantu bakubira amasimu nga babeeta kyetaaga kapito kati oba ntandike saawa ddino okuba akalango kiri olinze nkukobeire nti oli kutyama kuzaabu nange bandeta omuko obusumi ntuyo nkina ku mikolo nkina tikina bitooke nibigwa ndimu kini dansa oyenda masoga oyenda mbaire oyenda dance hall oyenda machina kikaki tukirirayo olisigira Yazidi ajja kubanga akuntuusaako lwaita tukira iwe mwene ntukirira unamba eno njiteyo oli wanamba yona baidakuba otibakube bali kujakuba enamba eri 075 ndala 52 56 6 jikubeku ni ku WhatsApp eriku iwompe wabuwe kagundi oti munaye ndikwendo idonkinire ku wana oba olina bbala wakajigula wozira mu bawala baidi ku entertaining abantu ndeta wiki ndalo jabanga odibalanga mu $1 nga buli client yaidanga akuba ati twende olowa vibe nebye byange mubukira bobo iganga ojayo ku wabachanga njayo n'abachangalanyamu ku ntera ino kuba wa mukwano gwange kuli mpompo
tolo kubalira lojo kubalira mbone ku byokoleyo mu mbayina ku Limpopo ne ku kampu lwakuba kampu nze ntama ku kirala yetida akyogera ayenga Limpopo ne wakikola mukwano gwange shali wange ne oli simbanzira mu okuda kunwa yakoba atya tewale bakuwe akacupa mbawo nakuba ne ku kapulu nano ne ku mwenge bulungi. Okay kale so olabona obulamu okutambulira butya general obulamu bulungi ono niza sente mu Uganda biremi wajja kuliya oize obulamu buli kutambula butya ebirubiralyo olikujanga obitukiriza njanga mbituukiriza mpola ebiruubirirwa era nga kubisi kukimu kukyo kyensinga okwebaza nti nkwanibwa abasaada ab'endawulo bankwaine ekyona nali nkiro enkyenda kwino nganako okuba n'abasaada aba tribe endala biki basogako di biki okwene ku tribe edenda bankwaine kuba tribe ke yotajja kwirabira mulamu yakukolera ku kuno ko boti oyo oyange manabo nanga tajja kumwirabira ku tribe ki oyo anandi oyo tirimu erabira banange ate bakati abayindi tebana maani muna yali agalina kyali mu myaka nkaaga ndi mu abiri ayenga muna kirina amaani nga kisukuma waya ate nga tekiguta kantu ako ekyo tiri kyerabira is my hero. Ate wena amukoleranga ebiri ayino bambi yampe isano aba bamwena akusente era byonna mekati ekikwendeza omuntu akusinga emyaka ng'oyo kati yali omuzeeyi n'obuviiri muni ndonga bwagure bwaiddamu envu mba nfwaki era mba nenda sente era nadifuna so birota kibyolina byo kwira ikuliya oba kuba muno mu Uganda okuba mu Uganda ndija abaamu nkuza olubuto luno omalo jewa omusaadda wange nti ali kwida abyogerako omugana wono wida yenda obufumbo okutebenkera mu maka mbwenda webanga eri yampaire chance kubanga ninza omuntu alina omuhabati nikyekyo omukwano gwongulina era wembanga nfunye omuntu asobola okuntegeera kuba nze ninza omuntu atenda musaada ali gentle ina ali serious kubanga nze Sumaya ndi fane wofuna nze oba ofunye comedian ate waba ofunye buli kika kyowulira nti kikumala kwe buli kintu kyowulira nekikumala kwe ebizibu byo byobolina ninze oli self contained byo batoli kujja kukoba mbukanye nsasule walenje mbone baba comedy bali kuida bano ba moti bani wowe yenda kwa namba lenga moti sobola kwambala ebyo byayambala nga duzi ekipale kinonga kikubye inuma ebiri gundi nsobola byona sobola okwentertaininga munumba yaifera twanumirwa omuhabati omukwa oyenda kukinira kutoida kwa kansasule nje mbone shiba nti ali kuida nti yakina ino nze ndi shiba self contained ayenga wemba amufunye nga ategeera ebintu ebyo tiyo naddi okundagana ndi kukina kabona omukazi gwe na wasabya ali kwekola nenda muntu nga yena zolo munange kali olikwa wayi Sumaya zenkubo inako ne yanziza ndikwenda kuyongerayo ali kuonenda yendi kujja so nenze ambere maze banga nendanga twaye kunigwa interview bitu bitenga kwekako enga wekwekako kanjo kwira mu kuboti ndi kuliya bikibichi so enkobe ndiko byo mwami otuje ko kwa Sumaya taye nabira kuliranga bugulire nani ono iri nali tomwide yo mwisemena ali awo wamweta mwami Kirunda tubona yetwakole emirimo gino mpola so kankwendeza birungi kembi ntotugabwire abageni bo kitufumba ife nife bene ndala eri tuluma tweremereire oba irompa kyolina mubiringwa gaine obutika irwache tuje wale mukasenge ebisenge ebisumuluzo bibiri tukole ki tuwaye nkuwe kyenina kali bye